Ole Junili kumsangni somnile pali ania voin hi India rampuma MP election result chirni nia chuwangin voin hian international news lampang kankalsan ringa Lok Sabha election 2024 result hi athai chin update kan han nei don ani India rampum khai khomin sarkarna siamtu tur hi rin thiam mai thai chu ani towa Tuntuma MP election kanaya hian India rampuma seat zanga somli le pathum contest ania Mizoram state big hi final result kanai thai towa chanchin kan buat selai hian official apon zar chu lani chelo ma sela constituency bial zongjong chiar zo ani towa Mizoram state big ka bial constituency somli oma henga hian candidate rang paruk ten seat anin chua chung ta chu ZPM party candidate Purichat Vanlal Mangayate MNF party candidate Puke Vanlal Venate India National Congress party candidate Pulal Biakjamate Bharatiya Janata Party BJP candidate Pu Vanlal Muakate Mizoram People's Convention PC party tranga candidate Pirita Malsomite Independent candidate Pulal Tranga Changte te Ani Tichon chanchin kanbot sailai hian final result hi official apon zar chu lani chialo ma sala Mizoram bika bial zongjong chiarzo ani towa Mizoram People Movement Party tranga Lok Sabha MP candidate Purichat Vanlal Mangayat chu netakin thantlin ania Mizoram state ta MP election bika vote mudan chu hetiang hi ani pakhatna ZPM party tranga candidate Purichat Vanlal Mangaya hian vote noitni sangruk za somret le pakhat 206181 amhua MNF party tranga candidate Puke Vanlal Vena hian vote noi khat singthum sangkua zathum samni le pakua 139329 amhua Indian National Congress party tranga candidate Pulal Biakjama chuan vote singkua sangsari zaruk samruk 97660 amhua Bharatiya Janata Party BJP tranga candidate Pu Vanlal Muakachuan vote Singthum Sangni Zakwa Somkole Pariat 32998 amhua Mizoram People Convention MPC tranga candidate Pirita Malsomichuan vote Sangthum Zaruk Somret le Pakhat 3681 amhua Tichuan Independent candidate Pulal Tranga Changte chuan vote Sangli Zaruk Somruk amhua Mizoram pum huapin nota vote sangkhat zariat somrukle paruk atlabok ani tichon Mizoram state ta sarkarna siamek tu Mizoram People Movement Party candidate Purichat Vanlal Mangai hi netakin thantlinania MNF party tranga candidate Puke Vanlal Venan vote noi khat singthum sangkua zathum samni le pakua amutang hian Purichat aphak lona anin thlauna hi vote singruk sangruk zariat somngale panhizat ani vote muzata tang hichuan ZPM party ten vote anmunem bera adota MNF ania adota INC ania adota BJP ni in adota independent candidate ania tichuan pangana PC hani vote mutam lama tanga chut chuan BJP hi palinan nia vote tam takpo anmulawa mase Bialak za tairo hechuan andin mun hasang ve thunga hei hi Siha district lampanga anchak dewang nina hriat ani an bialak za thi bial somli omatrangin ZPM party candidate Purichat Vanlal Mangaya hian bial somthum le pasaria ne na achanga BJP candidate Pu Vanlal Muaka hian bial nia ne na achanga hengte hi tuichong bial le palak biala te ania tichuan MNF candidate Puke Vanlal Vena hian bial khata nena changin hei hi west tuipui biala ani tichuan BJP aya vote alet ni vela mutam jok INC chuan bial lak anei lo thunga independent candidate le PC party tranga candidate ten bial lak anei lo bok ani result pumpuya tranga chut chuan Chakma Autonomous District Council chunga chakmatam na huna party dang ten harsat na hanayani ti ashriat thaya BJP te anchak falthung ani tichuan Mizoram state Iowa Lok Sabha Thutur MP chu
Sorkar na siyamek tu ZPM party tranga candidate Purichat Vanlal Mangaya hi ani donta ani. Chanchin kan buat sailai voin chanhulam panga hian India General Election tia hansoi. India Rampuma Sorkar na siyam tu tur Lok Sabha MP in than result hi. Final result puanzar thei halani chialawa Election Commission of India chuan update anay danin. Vote chairmeka Bharatiya Janata Party ten man fal lea. Kan saita kangin India Rampuma MPC tanin chu seat contest zat hi zanga somlile pathum aniya. Election Commission of India chuan world record kan break kanitin hanpung zara tuntruma MP election kanaita ka hian ECI in hanpun dan chuan vote turnout vote thak tu te hantam hlemaya. India Rampuma mi maktaduay zaruk somli pani zatin vote an thaka hei hi kovela general election homto zongzonga vote latranga chutin atamber ania world record kan siam hial ani. Tichuan MPC zanga somli le pathuma trang hian Rampuma nena changturin seat zanni somsari le pani mu angayani. Vote chair kalmeka hian The Indian Express in live update anaidan chuan exit poll result trang ti chotaka khan BJP ta chuan seat zathum chuang hanla turangai hania. Tuna hian chu an hnai to hlea an ma hroina zongzonga hian fal taka man hroina bika seat zanni somkole panga zeta man hroi mekani hantia. Election Commission chuan a confirm chin voin chanu dan ni thlenga update anai dan chu hetiang hi ani. Bharatiya Janata Party BJP te hian bial nia nena changtoin Surat le Jaipura te ania. Tichuan mahruaina bial zanni samthum le pariat anai mek bok ani. Nenan channa le man hruai mek na belkhom hi bial zanni somli anita ani. India National Congress Party ten nena channa bial khat anaya. Jalandhar biala ania. Tichuan ayan te hian bial somkole pakua man hruai mek bok ani. Samaswadi Party ten bial samthum le panga man hruai mek boka. All India Trinamool Congress ten bial samthuma man hruai mek boka. DMK in bial samni le pakhata man hruai mek boka. Telugu Desam TDP in bial som paruka man hruai mek boka. Janata Dal United JDU ten bial som le panga man hruai mek boka. Shiv Sena in bial som pakhata man hruai na anai mek boka. Nationalist Congress Party Sharat Chandra Pawar NCPSP ten bial saria man hruai mek boka. Lok Jan Shakti Party Ram Vilas LJPRV ten bial nga man hruai mek boka. Shiv Sena SHS ten bial nga man hruai mek boka. YSRCP in bial lia man hruai mek ka. Communist Party of India Marxist CPIM ten bial lia man hruai mek boka. Rashtriya Janata Dal RJD in bial thuma man hruai mek boka. Indian Union Muslim League IUML ten bial thuma man hruai mek boka. Aam Aadmi Party AAP ten bial thuma man hruai mek boka. Jharkhand Mukti Morcha in bial thuma man hruai mek boka. Jana Sena Party JNP ten bial nia man hruai mek ka. Communist Party of India Marxist Leninist ten bial nia man hruai mek boka. Janata Dal Secular JDS ten bial nia man hruai mek boka. VCK bial nia man hruai mek boka. Communist Party of India CPI in bial nia man hruai mek boka. Jammu and Kashmir National Conference JKN ten bial nia man hruai mek boka. Tichuan bial khata ma hruai na nei mek tachu United People's Party Liberal UPPL te AGP te HAMS te Kerala Congress KEC te Revolutionary Socialist Party te Nationalist Congress Party NCP te Voice of the People Party te Biju Janata Dal BJD te SAD te RLTP te Bharatiya Adivasi Party te Sikkim Krantikari Morcha te PMK te MDMK te ASPKR te RLD te ADL te AJS UP te AIMIM te hania hebaka hian independent candidate ten ma hruaina bial paruk anei mek bok ani. Tichuan Zoram People Movement ZPM Party te po
มารวยนะเบียลประคัดอันในเมกังอินตารลันฮันิบกอันนี้ BJP เต็น MP ซีดปันนี้อันละตัวที่ชวน ZPM Party เต็นซีดขัดอันละตัวบกาที่ชวนซีดละตูลอมเลวโหวตเชียร์นะละกันไลเมกฮีเบียลจังอาสมลีเอาเมกบกอันนี้ปาร์ตี้ครั้งเต็นมารวยนะเบียลอันในเตเลโหวตเชียร์กันไลเมกฮีมินิทนี้ดนะฮับได้เจลนียามาเซอินเดียรมาสรการนเสียงตูตุรกีอารินเทียมไทยเดวตัว BJP บารตียจนตาปาร์ตี้ตะเฮียนอันมานิเจ้าปอยน์เนตกะสรการนเสียงตูระทันกินฮันนิโดนินอาเชียตาติจวนอันทุรวลปุย NDA เตนันจวนอินทันมัสกายขานเนนะฮันจันนะฮีอาสังจกตุรังไงฮันนิบกอันนี้